E lea o se tupu na tawhea e sa ili tu tanga. E toa maola ai mo sona lava lelei. Po se puna vai ua whengana vai. E mafua mai pe a whai ua malosi munga la. Ia po ua whatala le fo i tātou o tangata. I le tau singa o le sio manga. E le ai. O le wila na emo i petele ema. Ai whaatala le ina i le lalolangi atoa. Po se whai titili na pale o tele i lungo le koluse. I le monga o kolokota. Mo so tātou saano tonga. O Yesu le angalofa. Pe a whai e fausia whalute saulangona. E manaia lava la tata whau i le matawhanua. Ai tate afu li lia lava i matangi. Awa tate fefe ma matau i le whetalainga i Yesu. Na tu sao lava i a sangata Faustina e whapea. E te tū i lau whamasinonga whai mea tonu. Moa nganga umalava. E leo o iai lau tala inga. O le whamoe moe a o se whanau naunga le nā o lo whatauwa. Ina ia mo moli pea lefe au ma le fina ngalo a ngā lofa o Yesu. Po le a lava le awala. E whaatino ai. E iai le whetalia inga a Yesu ma Faustina na whapea ai Yesu i a Faustina. O le whiangainga tuai. Na o a vatu ina ai a perofeta i lo nuu. A o le taimile nei. Ua o a vatu ai lo ua ngā lofa. Time of mercy. I le lalolangi atoa. O lo nuu le lalolangi atoa. O te mafau faulo loto i lefe talainga Yesu. Mau whapea e pese i ua whale au ngā ina. Ia ngā luenga perofeta i le whenga inga tumai. Ia e meise au i lato safi tai tunga. I le tau wha ailoa ina. Ma le tala ina o le atua. Ia, ele ai. O le whenga inga tuai. Ua wha atoa ina i le whenga inga fōu i le fio mai o Yesu. E peifo i lao le neife au. O le anganga mawalunga o Yesu. Ia maua so tātou tasianga. O le asau mai tau sa moa i le lalolangi. E mese foi o se o tātou watunuu i nei o na po. Ua fefina wa i tangata. E mafua mai ona ua tele talitonunga ese. E fai mai ale se mau e au ngā. Ia fefina ua inga. Ia ta ilo iai. Awai i le tau ona finau tangata o le atua. O le o sa ua i vainga o le tūlanga tonu alea na whetalai a Yesu. Na ua tuina i le whenga inga tuai pero wheta i lo unu. Au le taimire nei. Ua o watua lo ua ngalofa. O le whamoe ma le fina ngalo mawalunga o Yesu. Ia tasi i tātou. Ai whaafonga nei mo tātou mai tau wina. Ua
le masino ia mau talitonunga ma o onga. Ma ua le mau ai se tasi. O le tau mawhaia o le si tu e talai ma whamatala atu Yesu i lo la tau fo i talitonunga. Ia a le si fo i tu talai atu la tau mau. O le mea matau tia. Wali ia i mai nei mea. Ua fe loto le anga iai. Ua le mau ase tasi. Ua tofu wale tangata malana wha liliwina. Tele o tangata fola i lunga o penga te whailangi. Tofu wale tangata ia malana wha liliwina o awhionga pa ia le tua. Ia ele o se mea leanga. Ai pauale nau ta inga. Ia awa ne o tātou fe ese ai. Ma fe loto leanga ai. Ia maua lava lo tātou tasi anga i le atua e ala atu ia Yesu. Tātou te moni mau uma ia Yesu. Ai a mene lo manatu. E ia mea tātou te ese ai. O mea la ia tātou te fe na iai. Ia ma mata i loa o na vā le whungava. I la ngona mamanatu. Ua a vea ma mea ua matua filifuea iai whai unga whai e tangata. O le tau ma whai atu lama ia a lesi lava i tue. Mo le fue e lai tau solo i lunga ia e ta ai o soa e lea fue ia ta milo ai to so ilalo. E pe io o se ata le nai i lata vai ai. A le feaula le nei. E le o patino le feaula nei mo le kalesia katoliko. Pe a fai e te ita ma e te ita le tonunga fa katoliko. Ia o lo te fo i lea i le fina ngalo o Yesu na awala mai i nei tangata e ale le nei feau. O le fina ngalo Yesu lai mo moli mai, mo tangata umalava o le lalolangi. Fa mai Yesu, o te le manao e wha losi lo lima o na tango i le penu o le whaimea tonu. Fauta. E matua le fina ngalo a Yesu e wha losi lo na a ao. E ai le penu o lana wha masinonga whaimea tonu. Alafu e mori mau ai le apostolo Paulo. I ana tusi au alofa maona momo onga. Wha losi i ona uso i Filipi. Ma ta upe wha lua ma le tolu lai matua ai oi ai Paulo e whapea. O te ai oi atu i a te oe e votia. O te ai oi atu foi i a te oe sune tui. I a tasi lo la manatu i le li. O te whaatonga atu i a te oe lo fe soa soani wha maoni. Ia e fe soa soani i a te ila ua oe na mātou au auna we na o mātou sava vali whatasi le li. A tō ai ma kele mene mai lato sa mātou ngā lulue whatasi. O lau o tusi o lato ingoa i le tusi o le ola. Ma nei e ia. Oe na o lato whatasi. Ia tasi. Lau o tusi o lato ingoa i le tusi o le ola. Ioe. O le anganga ia maua no tātou tasi anga
i le atua e ala atu i a Yesu le anga lofa mamana. Ua mae au na wha ino atu le tātou pese masano foi ua o tō whaafonga ia masila sila iai le tātou pese o le ata o le anga lofa mamana. Na e whamatala atuai ia tūlanga o le ata ia maona vaenga ese maise lava o na whaamanuianga. O le aso sa e so o ma le aso sa o le toi tū. O le aso sa lea ua tofaina i Yesu mo le sulufanga o lona angalofa. O le tātou pese la lena, lea o le a tatala ma tu watu ilunga o fesota inga whaneo na poe pe o le Facebook ia a toa ai ma le YouTube. E te mata mata, e te whaafofonga ma sila silai, ia a mata atu tai au, i le aso sfur ma le tasi o apelila. O le whaamoe moe lava, e ta lai pēr le fina ngalo a ngā lofa Yesu. O le sulufanga o le a ngā lofa mamano Yesu, ia e a mata lea i le aso maliu, e whaamawina ai le novena i vaso, i le itu lai tolu, itu lapa ia, o le aso maliu o Yesu, se ia o atu i le aso tō nai, o na taua lunga lo lea, ia ma celebrate fatasi, i le taulanga pa ia o le misa tātou te tali ai, le tino ma le toto o Yesu, le anga lofa mamana. Ai lasi whaamanu ianga, e mawaea, na whetalai ai Yesu ia Faustina. O ai lava se anganga e maliu ai i le aso o lona sulufanga e le aiso na whaamasinonga. E alu sao lava. Ia i le ola e whaamau. Ia e leo se manatu o le apostolo. O tala noanga ma whaamau monga uma. O loi to tonu o le tusi whaamau mawaso. A le tamaitai taupousa o Saint Faustina. A walae e te sila sila mai le ave feau. A o le ana le feau. O le ki atoa i le whetalainga Yesu le nei feau. O na tātou talitonu. Ia, manuia lau whaafonga anga i le tātou pese. Manuia lau sila mai moa i se tau mawhainga lo apostolo. Whātau wao. Ia, whamangalo se upu wa le tau tamani pe tau lo ulu i lau whaafonga, ia maise o lau sila mai moa mai. O le tālo sanga, ia ma le anganga vai vai o le apostolo pe atu sai ma lo fina ngano. O le tātou ngā nuenga, o le ngā nuenga e whaifatasi. Whamai Yesu ia Faustina, o te whaia oe ma au whailau tusi i le ola nei, ma le ola atali. O le asa tātou ngā nuenga, mo le tala ina o le fina ngalo Yesu, e le ope le autusi o le tamaitai ia po le whailau tusi o Yesu, le anga lofa mamana, tufa pe shea atu, ia le tātou talanoa, ai maise o le tātou pese, ia masau subscribe, ia mo le tātou YouTube channel, ia ma le anganga whamawalalo, whamanuia te le lava Yesu, le anga lofa mamana, ia te oe Samoa, ia maua se malosi, ia te le pēr se vi inga o Yesu. Soifua, mai manuia.